Kolasip District Task Force on Immunization to Chairman Kolasip District Board sa Pujon LT Sang Havin Wing Khan Kolasip DC Conference Hall an Chukhom. Tukin Zing Daruk le chan vevel khan MZP sub headquarters le bil khothlir ko waching to society jang kop chuan bil khothlir konvenga Ashok Leyland truck atangin Barmakuwa bek somnga anman. Chief Minister Pural do aman kumsang ni somni pali atanga ni nga financial year ra Mizoram Sungruam han cheng wei bel chesing khatsang ri zali som pani le noi som pani chu assembly ya aphar. Clear to te che bai ule noel vanal rat pui kani a chanchin tharingai thaang. Darkar somni pali kal ta chung khan vaireng te kal tlangin petrol chip som pasari le diesel chip som thum panga ba ka erong bon la chip som pasari chuan Mizoram alo lut ni in supply department chuan chin chia heng ba ka hian mi puini tin mamo zinga bu fai quintal sang kha zasari som kwa pakhat alu quintal zaruk som pali point bial panga purun quintal zaria somni pasari dal quintal zaria som tel khe sang sari zaruk somni pali le chi chini acha maida artuile amul engem bazat atel. Kolasip District Task Force on Immunization to Chairman Kolasip District Board sa Pujon LT Sang Havin Wing Khan Kolasip DC Conference Hall an Chukhom. Chairman Pujon LT Sang chuan social na konga malanga cho poimo hle ti soin in thada le amwan chan wanga nun na inatwar thei awangin rang taka malak zel angai ti asoya social na konga district in ma son zel thei nan thok tu te malak na chu mi puiten thata ka thopa thu oita ka thopu ya chulani ati he huna hian health department thok tu te education women and child development UDNPA RD le INPR department IO ten tela district task force immunization secretary Kolasip district senior chief medical officer Dr. RK Lalthamana chuan national immunization day aseng zeng shidan be pui thak tu chungchang report pe in hemi chungchang malak dan tur sang te asoyani national Immunization Day hi March ninga sang ni somni pali tholeni khian intensified pulse polio immunization zeng shidan be pui thla ka manani dona hemini hian no pangkum nga hmai lam zong zong chu zeng shidan na ka athor chi oral polio vaccine pek ani dona hemi huna shidan na pek tu he Kolasip district ka no pang sangria zathum somriat pakwa target an oma March ninga a khian khosang sanga budza somni pani transit pani le high risk area pakwa a shidan na pek hekal puyani anga hemia pek bak te chu March ni ruk atangin intina lut chuakin shidan hi pek ani ang National Immunization Day hon na hun hi March ni nga sang ni somni pali chomhadar soma Kolasip dia kona manni se ti ani a Khwaliana district board sa Pujon LT sang chu bei sei ani National Immunization Day manturatan hian February ni somni pariata tangin thok tu te chu training pack ani don ani March ni som paruk sang kha zakwa songkwa panga khan National Immunization Day hi India rama avoi khatnan manni in zengshi dan na pek be pui thak chanani a March ni somni pasare sang ni som pali khan WHO chuan India chu zengshi omtolo naram polio free aro puang to ani January ni som pathum sang ni som pakhata hora West Bengal zeng shivei mu chwa kha India ram zeng shivei mu chwan hun berani a tunthleng hia zeng shi ni thei omarin thel chu endik turin mun puilama thon zel ani nikum sang ni somni pathum chung khan Kolasip district atangin zeng shi ni thei omarin hel sample panga chu Kolkata thon ani a zeng shi ani lawani kumsang ni somni pani National Immunization Day ya khan Kolasip district zengshi dan na pek tur target sang ria zasari somruk pariat omin budza pasari transit pani high risk area pakwale house to house activity kaltlangin nau pangkum nga hnuailam sangkwa za somni pakhat zengshi dan na pek an ni a target item za pali point bial pani shidan na pek an ni Tukin Zing Daruk le achan vevel khan MZP sub headquarters le bil khothlir ko waching tu society jangkop chuan bil khothlir konvenga Ashok Leyland truck MZ04A 6564 atangin Barmakuwa bek somnga anmana escort motor le anei tu H Ram Engmoya son of H Lalbyak thanga tlang sam champhai chuan na Bolero MZ01A A8589 anmantel Tukin Zing khan truck pasari velon injury tha churing thalin
an nung ber chu lo ti dingin an endika kuwa lo phura bilkhotlir police shatirin outpost a lak chho ngal ni in voin ve khan DC kolasi pa da chho ngal ani Chief Minister Pulal do Oman kumsang ni somni pali atanga ni nga financial year a Mizoram sumruwa mancheng vaibel chesing khat sangli zali som pani le noi som pani chu assembly a aphar kumkal ta sang ni somni pathum atanga ni li budget ain kumin budget hi cheng vaibel chezani pani noi som pasari na tamzo ka apun na hi zazela pakhat point pali pani ani budget estimate sang ni somni pali atanga ni nga zinga cheng vaibel sing khat sang thum za somsari parukle noi somriat panga chu hausa pom ngai ani Pulal do Oma hian kumin financial year kalaya sumhan ruam han bel na supplementary demands for grants sang ni somni pathuma tanga ni li cheng vaibel che sang thum zani somriat pasari le noi somkwa pathum chu aphar ngal bok kumin budget a hian sumhu tura be sei za chia kumin budget a hian sumhu tura be sei za chia man tura ruwa manani a chuwangin in dei lo na a om lova a chuang bang a om lo bok ani sarkar in rel bol na sen so Sarkar na thok lo le pension baka mason na tho turata na sum man turwa man revenue expenditure hi cheng vaibel chasing khat sang khat zakwa somnga pasari le noi li ani a budget pumpuya changa chutin za zela somriat pani point pakwa pasari zet ani mi pui mason ata na sumruwa man capital expenditure atan cheng vaibel chasang ne zari somnga panga le noi riat dani a hei hi sumruwa man zongjong atanga chutin za zela som pasari point bial pathum chau ani thung pulal do ama chawng kumsang ni somni pali changa ni li chu sum le pa ya inren chem na kum year of consolidation atana mantum ati a state labor sang nutuk ti hniam turin thei to pa malak tumani ti soin kumsang ni somni pali changa somni panga inkara sarkar sumpuk tur public debt chu cheng vaibel chhezaruk sompa pasari point paruk pasari in anti hniam donati a state gross domestic product chu har sanatam takara achang chho ve zelati a kumkal meka state economy thanna chu zazela som point panga achang turin anbei seiti soin sarkar kumthar kumsang ni somni pali changa ni nga a zazela som pakhat point bial pathuma than anbei seiti asoi Chief Minister chuan budget a phara hian sarkar flagship program bana kai policy mangin ram chunga kunna thoktu te timason turin cheng vaibel chezani ruwa manani ati a he policy hian department chu an scheme le proposal te azirin sarkarin a chulangin suma pedon ti soin bana kai hnuaya hian cheng vaibel che za som chu kumin sarkar kumkalai mekada ani ati cheng vaibel che sang zati da thar tu nen he flagship program hnuaya hian cheng vaibel chia zathum som anda ti asoi Pulal do ama chuan thingtlang mi khosak har sa zual te khopuya an boralin an ruang phur hon na atan cheng vaibel chia nga ruwa manani ti a social welfare department kai shwana hnuaya bai puya ni dona ti a Mizoram chuan rui hlo wangin har sanan na satak atok ti soin rui hlo do na konga malak na atan cheng vaibel cheng noi somnga da ani ti asoi bok Chief Minister chuan healthcare lama in dei lo na phushu na sarkar kumthara cheng vaibel che somni da ani thu soibokin sarkar kum man meka healthcare barul nan cheng vaibel che somli chu revise estimate da ani ti soin inkalpona kongpui le leido thom that ngai te thom that nan kumsang ni somni pali changa ti nga chunga man turin cheng vaibel che za da ani ti asoibok pulal do ma chuan in chung khur en kolna mamo alo san zela wangin domestic electric bill chu ti san tumna om lawati a sarkar chuan eng chhit man ti sang si lawa power supply ti pundan tur kongzon atum don ati a mumal zoka malakna om theina cheng vaibel che somni point pakhat pathum anda ti soin heng hian mason na tam tak a tho thei be sei ani ti asoi Chief Minister hian cheng vaibel che zaruk pasari point bial pakwa chu Mizoram chunga Autonomous District Council pathum te don turin ruwa manani atia eta chang hian cheng vaibel chezari somni pali point pani chu share of tax angina kalanga cheng vaibel cheza somret pani point pariat pasari chu deficit grants angin akal don ti asoibok Chief Minister chuan state chunga thar chu atlema wangin hemi konga malak na atan stamp duty hnuaya red manlai ram hlut na chu za pakhat atangin za pathuma anti sang don atia cabinet an pass to ani ti soin mei thai le
mei che har sa zok ta tan stamp duty chu za pathum ni lavin za pani point panga a da ani ti asoi Chief Minister Chuang Kumsang ni somni pali atanga hni nga inkara sarkar sompu tur za tuang man chin chu cheng veibel chasang khat zakwa songpa pahni point bial pathum ani ati a sarkar lai pui CSS sum do le na tur counterpart funding atan cheng veibel chazan hi somnga da ani ti asoi bok Pulal do amachuan mei chedin mun choi kan nan gender budget siam ani ati a hei hi central sarkarin state tin te angen na anga ti ani ti soin Mizoram Sarkar Department Pathum Home School Education le Social Welfare da ani don ti asoi Vointlai Khan Chief Minister Pulal do amachuan office a Mizonars te UK le Germany a thok tura training pe thon chin charcos how to te akoma anna thodan te chipchiar takena soipui Chief Minister chuan Mizonars OET exam tuma beitu sumlama har sana nei te chu Mizoram Youth Commission kalplanga hand holding policy manga sarkar na chanpui thai arin thu alo shila hemithila zirlai te har sana hi ziak anena thelu turin alo cha ani hehuna hian charcos co-founder Dr. Sima Balian chuan anna thodan tlang pui PowerPoint presentation ne na pe ani Charcos ti Mizoram OET coaching hub tene tuna hian ma an la ho meka chinga veng aizola mun ma an nei ani Mizo chala enge mazatin an ngai ivena ma se training na tur sum le pa ya har sat na an tok chinti Chief Minister hi an lo shilani Chief Minister hi PRL rodingi OSD to CM in ajoy o mani Khazung khatun chuma chanchin thar kan ti chwa thei ni a clear tu te mangcha ule